the 25th of January 2029 is hereby dismissed. Costs of the proceedings before the High Court, the Court of Appeal, and this court. Igoti ritugiru guteaniria ciro randikithitio ni Mathakarwa wa kuregana na uhotani wa Anne Waiguru ta gavana wa kaunti ya Kirinyaga. Aikari a matura mathatu mwena wa Olkalau kaunti ya Nyandarua guteta kumana na nguirira manyamaria na kumathukangiria irio iri migunda-ini yao. Na muthuri na mutumia wake gukua mutino-ini wa barabara-ini ya kuma Murang'a guthie gwa thamaki guku ciana ciao igiri igitigwo na kuraro njuru.